abakongomani bahungiye Burundi ko baradeklarara ngo turashaka gutaha iwacu na amahoro noneho kugira ngo leta iyagrave ko bari abantu batagomba gutaha nuko yagombaga gushaka abantu bari buze kubuza umutekano niko bari utugara turi Kinshasa turimo ba Claude Misare turimo ba Bitakwira turimo ba Rubota turimo ba Ruberangabo turimo ba Janskoyi turimo ba Kamanzi turimo ziriya ndiri zose utugara zose ziriya zose ziri Kinshasa yego bakoranye inama bati noneho ni mushaka abasore ejo bazaze mu muhanda barase bigaragambye kugira ngo noneho tugaragaze ko hari umutekano muke naho ubonyine ko turagenda twabwira president tuti hari umutekano muke ati abaturage ko baravuga bagenda kuri ambassade y'abanyamerika ati ni murebe ku mitandao abaturage ko baravuga mwiriwe nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV 1 Joshua TV Joshua Entertainment Rugeza TV mwiriweho amahoro uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu n'amakuru tubagendera tuba twabagendeye tukagenda hirya no hino tugendesha amaguru tukagendesha ibitekerezo tukagendesha ijwi kugira ngo tubashe gucukumbura amakuru ari hirya no hino arahahisha ariko tukayashira imusozi tukayabirandura mwese mukayabonera kuri kunane kubyogajuru nshuti bavandimwe mudukurikiye ntabwo nije nyine mu kirambi cya Mibunda TV ndi kumwe n'imfura yo mu Gatenga bwana Rugenza yego mwiriwe wawe wampaye ingayigasho ndahari urahari wese twara tugize iminsi tudakora bitewe hari akabazo kare kabaye ariko katari kanini cyane ariko katwongeye kugaruka twagaruka cyane turi en forme gira gutya amadubi mureke indara zasara iyi yabaye makobora yabaye kwaswima yabaye buvi yego kubera umwanya ari mutoya ibivugwa ari byinshi noneho leta ejalu na uri abari bamenyere amagambo yo dutishe igipindi cyo kubwiriza muzogisanga mu kanisa yesarenda kuvuka muzumva rero no mwanya bwana Rugenza turahera he reka duhere makobora twinjire kwaswima breaking news Munda yisa makuru y'ukuri nuko makobora kwaswima ubu makobora bwana munyamakuru umwanzi yareguye iminyururu akaba yahunze udasubira inyuma kwaswima afise maze kugera makobora yarahahagaze hazaho zirantangazo z'amahanga nazo zari zifite izindi mpamvu zabyo tuzurebe babwira mu kiganiro cya kabiri noneho bahagaze abajenesi bari hirya no hino bose bari kusanya nibwo mwaza mubona babatanga amahodiyo n'amavideo bati tugiye kuba bakura habaye ejo baza kwigerezaho ngo bapfe kuhagera bariko basa nabagemuye barabarasa kugeza babukuye za mbunda zose mwabonye ku imitandaho bazibakuraho mu gitondo abiminsi yo kubaho no yashize barigemura mu gitondo ho ndi barushe bagire barakubitwa barahondagurwa bari buri imisozi bari kwamanuka kujya kwingondesha yakura amapera ku giti bose barabamanura bose barabaronda kwibarabara kandi bari abantu tibazabumva imakobora bahagirira ubu reka tubumvise uko ababembe baba batakira kuri imitandaho ko barakibika igihugu cyabo cyahiye muzi amafoto ntacaba amafoto ntangabo ni bumve Axe Pemba Makobola Axe Pemba na Makobola Axe Pemba munene na munene swima twanjise na sasa swima ko turahunga ubunyine swima twanjise na kwa swima ko turahunga kana twabingwa mbo oya wetu ati birashoboka ko twatsinzwa amasaso yatwegereje ino bato bose twamake ubarabana n'abasoda shimuitana ati twese n'abasoda ko turahungira kwibarabara abasoda ko baratambuka babahunga masasi byalo cyo bitabyayita wetu byatwa uno nshawucyo ariko umva kuruvizo ngabo ngo abasoda n'abasaviri ngo bose bahuriye mwibarabara nakambisa ko barahunga iki ko barahunga ideoloji mbe ya leta yabijeje ko bazatwirikwana mu gihugu yababwiye ko ari igihe kimwe ubundi tuzobyigana kugeza dukwiriwe ko rategera tuzokwigwa ibihe bizodupanga oya nukuvuga ngo bwana munyamakuru ari kindu utavuga kuragira se ngo nukubyigana kwatumye turwana n'abari abantu ari ukubose ngo igihugu ni gitoya ni ideology mbi nukuvuga ngo Kongo niyo n'abaturage bayirimo niyo bokongera bakangana n'abayirimo inshuro zirenga 4-5 abantu bakoze ubushakashatsi bavuga ko Kongo muri Afrika uko bimeze Kongo ni ya kabiri mbere yari ya gatatu
ngo iya kabiri yari Sudani ngo buce Sudani bayicamo kabiri nuvuga ngo ya mbere isigaye ubu nyine muri Afrika mwumva badukurikiye ni Algeria igihugu cya kabiri ni kinini muri Afrika ni Congo nuvuga ngo Congo ni igihugu kirimo ibintu byose ukenera kandi Congo rero abayigenze cyane jewe sinageze henshi ariko navuye muri Sud Kivu ndagenda mpetsa amanyema ntiyubatse ni igihugu cyose ni cyohowe nuko twagize leta mbi tugira n'abaturage binjijemo ideology ipfuye ariko iyo bije kuvuga ngo wenda ngo nukwegerana nukuri kw'Imana niyo muzana abaturage ba East African News boyitura kandi bakayibamo kandi rimwe ubutunzi bwose ubuhanya leta yagize bamwe muri twegwe bababesha yafashe bamwe barababesha kabajansikoyi nabamuhamiriza n'abaruberangabo n'abari abanesigisaro turiya tugara twose ngo tuza tubabwira ngo erego ngo bari ngo nibo banyamurenge ngo abandi n'abanyarwanda bakayoberwa ko urwanira uburenganzira bwo kubaho ntazatsindwa leta buriya interamwe zija kurimbura abanyarwanda Rwanda zagaza zivuga ngo inkotanyi ngo zigira imirizo babitaga ni inyenzi ngo baza ngo zigira imirizo ngo nipyisi ngo zaziryana none ngo bagara mu gihugu babona nabantu kabandi arizo gabzabaye ku bantu bari asange na Ruberizi na hano Buvira babonye afisa tikitangaza kiragwira nabantu bameze gucya ati iyi mico bafite ati umuntu akaraza ifaranga ku muryango agasanga ntawazitoye none twe twari duturanya bibisi hariho abasirikare bazima kutya b'igihugu tidushaka ko bagaruka ngayo ngo ko breaking news mu ndayise ibuvira ubu twatuvugana muri iki gitondo haraye habwiwe inkuru bumwe mu duhonjanzuzi ndavuga udusirikare twifa n'udusevire twahawe imbunda ziramunde babapokeje zo bamara zambunde babapokeje wagira ni ibishimbo ejo noneho ngo barababwira ngo babyuke muri iki gitondo ngo barasa cyane kugira ngo imyigaragambyo yo gukina kwa FC ikomeza kugumvira ngo ntikogwe bwana munyamakuru yego bari bashatse ngo bakore imyigaragambyo noneho bagaragaze ko ibuvira ari umutekano mukeya amahanga hitere yajise ku mpamvu zimwe abakongomani bahungiye Burundi ko baradeklarara ngo turashaka gutaha iwacu na amahoro noneho kugira ngo leta iyagrave ko bari abantu batagomba gutaha nuko yagombaga gushaka abantu bari buze kubuza umutekano niko bari butugara turi Kinshasa turimo ba Claude Misare turimo ba Bitakwira turimo ba Rubota turimo ba Ruberangabo turimo ba Jansikoyi turimo ba Kamanzi turimo ziriya ndiri zose tugara zose ziriya zose ziri Kinshasa yego bakoranye inama bati noneho ni mushaka abasore ejo bazaze mu muhanda barase bigaragambye kugira ngo noneho tugaragaze ko hari umutekano muke naho ubonyine ko turagenda twabwira president tuti hari umutekano muke ati abaturage ko baravuga bagenda kuri ambassade y'abanyamerika ati ni murebe ku mitandao abaturage ko baravuga noneho bakereya kiriya kintu ngo baza naho ngo AFC ibamenya makuru ikikwereka neza ko umuve mishigikiwe abaturage bayiheza makuru mbere bati hari abantu bateguwe bama bagira guki amadu internet salam nugucakira baba bacakira barabatoratora mu gitondo rwose babukwizi barabara asigaye amahoro aragaza ngayo nguko breaking news nuko abaturage bakomeje kugenda uruza n'uruza bazamutse ari uruvunganzoka kuri ya musozi wa Kirungwa bamwe bakabarashitejo abandi bazutse bashika muri iki gitondo ndetse risoko yakazirimwe ikaba yaremwe irimo buri kimwe cyose wakenera cyangwa se wakwifuza nukuvuga ngo iri nzira ya Kirungu nyine ni nk'inzirija nimba ariko tuzombera kambi sambisa tuja mu ijuru none ngo tuzogera mu matandukano tutandukana n'abizirija kurimbuka bakagaranti tuzoshikana hari aho bazoca bazamutse bajana umutekano n'umunezero ngo yari inzira izamuka n'indi manuka irasa nka ya handi bibiri zivuga ngo Yakobo ngo yaraye ngo yiseguiwe ngo yazabona ngo rumwe ruzamuka bamwe bazamuka ngo abandi bamanuka ako niko harameze ku Kirungu hagati yabo bose hari amadubu yazaherekeza amanuka amadubu intereza salam amwe yazaherekeza amanuka andaka amavuga ati mukecu witonde kwenda ni pole tutafika ubu ngubu tuwaye tuvuga abari baragambiriye bose muniga ntamora arabwe abanyamurenge ngo bahaye amasaha 72 ayo 72 afite Bujumbura aho yari kugura udupatara n'udukoti two gutangiriraho ubuzima
sha ngo afite umwijima ngo afite umwijima uteye ubwoba yagiye nimba ikimogo cyari kikirigisha mu mubiri agenda kikirigisha bashika arakubitwa atahanye isoni atahanye gutsindwa karibazi yazotahira yasize muri Amerika koroze ni ukuvuga ngo afite ibyago byinshi bingana n'ibyo ariko ategereza bijya byose yagaze atekereza ngo azokorera iwacu ngo akagira akayikireme ngo akagira nkagaza niwe biriho mu mutwe wiwe hararimbutse ngayo nguko tugana ku musozo w'amakuru yacu nuko andi makuru ari kuvugwa bwana munyamakuru nuko hari umwana w'umukobwa mwiza cyane wo bita Sandra Jolie kuva hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika uzaza gusangira n'ababyeyi babuza abagabo ndavuga abagore b'abapfakazi azoza kuganira nabo agasangira nabo iminsi mikuru. Yego Jolie n'umukobwa uri hariya muri Arizona watekereje neza cyane buriya reka nkubwire bwana rugenza n'abantu bose badukurikiye iyi si umuntu uzuvuga ngo jewe ngo abantu bubu nyine ngo tabantu bese bagihaba ni wewe uri mubi wenyine ni wewe mubi hari abantu bakigira umutima mwiza barara batekereza abandi bantu jora araryama neza ngo atekereze inzozi ngo atekereze ibyabaye ni nk'aba bajya kuzumvaga ngo banehemiya batekereje kubaka iwabo niba baba bajore aravuga ati ziriya mfubyi zabuza ababyeyi babo muri iyi ntambara kandi bazira ubwoko ngomba kubafasha nkabereka ko tubana ku mwisho w'umwaka nkazaza byibura kubera imyanya yari gukunda ngo baze basangira buri munsi ariko ga si bwame habe n'ibwame hazagira umunsi batabaza ariko kuri Noel aravuga ngo nzoza nza mbanezeze dusangire tubane mbasubize mu ibyiringiro ku itariki 30 za kuno kwezi kwa 12 hariya mu karere ka Gasarane ku rusengero rwa Rock Assembly ruyobowe na Dr. Bishop Bzicaza Moise hazaba hari igikorwa cya ico yise ngo ni fondation ya Alexandre yo gusangira n'imfubyi yo gusangira n'abapfakazi uwo munsi hakabaho kuganira no gusubizanya nk'ibyiringiro no gukomezanya no kubwirana ku mwisi imbere yacu ari heza noneho ikirenze ibyo ngibyo agiye gusangira nabo mu gihe n'abari mu minembwe nabo nyine batakicigunze babonye nabo icyo barya ngayo nguko turi babandi mutuma tukabatumikira tubasaba gukora subscribe kuri Joshua Entertainment ndetse na Mibunda TV1 aho hose na Rugenza TV ndetse na Joshua TV1 aho hose niho muzoza mukura ibiganiro by'ukuri kandi amakuru yo jujuzirane amadubi murenge ndeza salamu